Müslüman Müslümanlar sizlerle pazar var bugün 3. Mart kechki saat 4'dagi kurs valyuta tuğanlar. Rubl 85, dolar 95, euro 106, 1000 rublinger 850 so'm bo'ldi tuğanlar. Bakay bankta. Tuğanlar Kommersiy bank Kırgızstan. Dolar 94, satvasan 97, euro 105, satvasan 108, dolar rubl 98, 980 so'm bo'ladi. Satvasan 1100, 1000 rublinger 980 so'm. Öçürüt. To'la. Barak çalğanı ketdi. Tuğanlar Kırgızstan. Bir şu Kırgızstan bank o'xshaydi 98 ha. Başqalari ıldı ekan. Öçürüt el to'la. Nar jaqda bank kompaniyasida da al jaqda rubl 90 ekan. Euro 105. Oo, shunday tuğanlar. El ko'p. O'chirib. Rubl berdi ekan, bermaydi ekan aka. Rubl bermaydi. So'm qilib. So'mda berdi. Rublda bermaydi ekan tuğanlar.